Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuko Media TV. Una muhungu w'abanyarwanda Jessica zo mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwandakazi murabizi ko mbakunda kandi bahoza ku mutima, ari nayo mpamvu iteka ryose nirirwa mbashakishiriza amakuru kugira ngo tuze kuza kuyasaranganya tugire ibyo tuyavugaho. Ngira ngo wenda abantu benshi cyane murabizi amakuru y'maragenda acicikana hirya no hino kubijyanye n'ifungwa ry'umupaka w'Abarundi. Abarundi bafunze umupaka wabo ngo kugira ngo abanyarwanda bazakumbura indagara ndetse n'umukeke. Ibi ngibi rero byose akaba ari birimo birakorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bitwa Evariste Ndayishimiye. Jewe amakuru nifitiye rwose anafitiwe gihamya nuko uyu muyobozi w'iki gihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze gucakira icyitwa ifaranga rituruka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Witwa CNDD-FDD aramubwira atareke Evariste, wowe uri aho ngaho uricaye waje nkagukubita ibiceri tukareba ukuntu tujijisha abantu amafaranga natwe tukayakorera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Wowe banza ushwane n'u Rwanda numara kwiteranya narwo, noneho twebwe turakwereka ukuntu turaza gucisha amafaranga yacu mu buryo bwa pare kwa Chine. No kuvuga ngo witwa Evariste Ndayishimiye abacaki ifaranga rya CNDD ako kanya ngira ngo mwese mubona ku buryo yahise reactinga, atangira kuvuga ibintu by'imikeke, avuga ibintu by'indagara, avuga ibintu byinshi cyane, byose byaro kugira ngo ashake attention ku Rwanda, nubwo wenda kugeza amaginga yangaya atarabona attention na gato atarabona attention na gato, kubera ko ibyo yavuze ko abanyarwanda bakonsoma cyane ku Burundi, yavuze ko ngo ari umukeke ndetse n'indagara, ndetse nibutsa abanyarwanda yuko bazawukumbura cyane. Ariko noneho ugiye no kureba, uretse wenda nk'abantu baba baraturutse i Burundi cyangwa muri Kongo batuye mu gihugu cy'u Rwanda, nibo bantu none hanga ushobora kubwira umukeke bagahita bawumenye direct. Haga abanyarwanda abenshi mu Banyarwanda nibazi n'umukeke cyari cyo. Sinzi rero aho bishobora kuba byagira impact ku Rwanda kandi badakonsoma uwo mukeke. Ahubwo ibi ngibi bikaba byanagiye binagaragara yuko abarundi benshi cyane baraza kuza guhura n'ingaruka zo kuguhubuka kwa Perezida Ndayishimiye Evariste. Ari nabyo byamaze gutuma mu Burundi rwose ishyaka riri ku butegetsi ari ryo CNDD-FDD maginga yangaya bamaze gucikamo ibice. Ngewe noneho n'amakuru nifitiye afitiwe gihamya na makuru agaragaza ko mu ishyaka rya CNDD-FDD batangiye gushaka kurema utuntu tugaragaza ko u Rwanda rurimo rurakorana bya hafi na Red Tabara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nk'ubu ngubu kanawereka ibi ni ibintu nahawe n'umuntu wanjye wo muri CNDD-FDD i Burundi. Ikaze mumvishe nka audio hano, ikaze mumvishe audio. Nifuje kukubwira ubwira abantu bose bari mu kibitoki wabuze babashe kwitayarisha Red Tabara yaje n'abasirikare b'u Rwanda iminsi 2 cyangwa 3 baratera Burundi kandi ngo barinjirira mu kibitoki. Izi ni propaganda President Ndayishimiye yabwiye bariko barabivuga kuri TV kandi si inkuru simbeje byavuye mu Rwanda, bariko barabisoma kuri TV. Sawa nawe bundi nago telefone byanze rezo ntayo. Sawa abuze ubasha kubabwira kabisa birakomeye. So uyu ni umuvuno uwitwa Perezida Ndayishimiye yabwiye abantu bo muri CNDD-FDD, arabasensibiliza arababwira ati noneho mwebwe mutangire mukore propaganda mubeshye yuko ingabo z'u Rwanda ndetse na Red Tabara ngo bagiye kuza gutera mu Burundi, kugira ngo abeyo ikintu kigaragaza ko Ndayishimiye ngo arimo arakora cyane, arimo arakumira ubwo buryo, ari nayo mpamvu ngo yafunze umupaka. Baretse urebe ari izoza ari uyu munsi ari ejo bundi ariko muri yindwi izoza irimo abasoda 750 ibatayo 750 abasoda 750 bashaka kwinjira. Hari n'abandi bazoza binjiye baciye mu gihugu cya Tanzania. Uburundi buce bugira ngo ni Tanzania buteye kandi ari Kagame. Ubwo byose rero nuko bibamenyesha. Sawa. So nibyo nababwiraga rero, bitewe
nibi bintu bamwe batabyumvaga ibyo Ndayishimiye Evariste perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeza gusensibiliza abantu ngo gukora mobilisation yo kubeshya ko u Rwanda rurimo rurakora na Tabara kandi bagiye gutera u Burundi, bamwe bahise bacikamo ibice, bamwe barabyemera abandi ntibabyemeze. Noneho ubwo ngubwo ishyaka rya CNDD-FDD magingo aya ngaya ubu tuvugana bamaze gucikamo ibice ubwabyo. Ari nayo mpamvu nakomezaga kubabwira ati uku gufunga imipaka kwa perezida w'igihugu cy'u Burundi abarundi benshi batangiye kugenda babihomberamo. Ngira ngo wenda nimwe mwagiye munabona n'utuvideo twinshi cyane ari abarundi bagiye kandi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bagiye bagaragaza ko rwose ibi bintu ari uguhubuka cyane kwa perezida Ndayishimiye, yuko yahubutse mu buryo bukomeye cyane. Ikindi kandi wenda nababwira magingo aya ngaya nuko urareba igihugu cy'u Rwanda nicyo kigaburira u Burundi kurenza uko u Burundi bwagaburira u Rwanda. So abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo barakomeza kubigenderamo bitewe nuko Ndayishimiye Evariste yamaze kwicakirira amafaranga, we nta nubwo anabitayeho. Ngira ngo mwagiye munabyumva muri speech Ndayishimiye Evariste yagiye agaragaza ko we afite ibiribwa mu rugo, ni ibintu yari yarapanze. Uramutse ukoresheje logique ugakoresha inyurabwenge, yarahunitse afite tone z'ibiraya nk'uko abivuga, afite tone z'ibishyimbo, afite tone ngo z'ibigori mu rugo iwe. None arabwira abaturage ati namwe mwirwarize. Ni nako rero byagenze ni nako byagenze. Yamaze gucakira amafaranga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amaze kuyacakira ahita amubwira ati debriez-vous. Arababwira ati debriez-vous, kuko yahunitse wa mugani ibishyimbo, ahunika ibiraya, ahunika ibiki, ahita avuga ati none muragira. Muri speech ye arabyivugira wenyine, ntago ari ibintu mpimbye, arivugira ati none muragira ngo ngewe mbikoreho iki? Mwebwe se mwahinze mukahunika? Kuko yari abizi neza umupangu ndetse na mbinu na njama agiye gukoresha kugira ngo ifaranga aricakira rikubite mu mufuka. Kandi akenshi na kenshi uramutse ugiye ugakurikira speech z'uyu mugabo Ndayishimiye Evariste, uhita wumva nyine ko arimo arerurira abarundi, ahubwo nuko wenda harimo babandi baba baravuniye ibiti mu matwi badashaka kumva ibyo barimo barababwira. Ariko aba yababwiye, none se ntakaba atabigenje? Niba umuntu akwibutsa ko yamaze guhunika ukabona kandi arimo arakora ibintu bimeze nk'ari urugomo ndetse ibintu bihubutse cyane, sinzi ukuntu umuntu ashobora kubyuka mu gitondo agahita avuga ati uziko buriya twakosheje gufungura umupaka twakosheje gufungura umupaka uhuza Burundi n'u Rwanda, akavuga ko byabaye ikosa mu gihe uwo mupaka ari utunze abene gihugu, wakavuga ko byabaye ikosa. Uwo muntu kandi akongera akavuga ati jewe namaze guhunika ibiryo. Urumva azaba atakubwe ntakaba atageze nuko wenda abantu batajya bumva. Hari akandi kantu nanone kanshimishije cyane, nakarebye mu kanya kuri Twitter. Ni akantu kari kuri Twitter ya Albert Rudatsimburwa, bagaragaza abarundi ubwabo, bagaragaza statistique, bagaragaza ko u Rwanda muri croissance économique bagaragaza ko u Rwanda ruri hejuru y'u Burundi nibura inshuro 8, kuko bavuga ko kuri percentage ku isi usanga u Rwanda rufite ari 8% n'ibiki byose muri croissance économique, ariko u Burundi ugasanga bafite 1%. Simbizi neza, muze kugenda wenda murebe kuri Google kuko yarabikemuye, murebe croissance économique icyo bisobanura. Ni ukuvuga ngo ubukungu bw'u Rwanda burakomeza kugenda buzamuka, mu gihe ubwo abarundi nubwo batari bufite ariko n'ubundi bakomeza kugenda budindira. Ari nayo mpamvu perezida w'u Burundi yicaye akabona ikintu cyonyine gishobora kuba cyazamura ubukungu bw'abarundi ari uko bafungirana umukeke n'indagara ndetse bakanorora inkwavu. Bakorora inkwavu. Ibyo byose ni ibintu byo kujejesha. Nawe ubwo arabyivugira, atari ko abarundi bagiye babivuga kenshi, muretse bumvisha. Yewe ntabwo njya mvuga ibintu byo kubeshya cyangwa se ibintu bya gisuruboni, njye mvugira aho ngaho. Ubabara rwose azababare, mvugira aho uzababara azababare. Muretse gato nkwereke
buretse gato nka playing ako kantu, buretse gato nka playing ako kantu mukiyumvire. Uzaba barazababare rwose ngewe umva. Kandi murabizi Uwo ni president. hariho abatanguye bavuga bati ujya muntu ntabyo azoshobora kuko aranywa inzoga. Abantu benshi bamubonye ko anywa inzoga baravuga ngo ntago azabishobora. Bavuze ngo ujya ntazi no gusenga. Hariho abandi bavuze ngo ntabyo azoshobora kuko ngo atera inkuru nyinshi. Ngo aganira byinshi, avuga byinshi kandi koko mwagiye mubibona. Ngira ngo mujya mubibona. Aho kugira ngo akorera kuvuga. Ngo avugira no kuri telefone cyane niko makuru agenda avuga. Nzanumva abantu bose bavuga ngo biriko bigenda neza ngo ni sawa. Amba kweke. Urabona uberbe twagwa kwa perezida niwe mukuru wa berbe, niwe mukuru w'igihugu. Urumva umugore wa perezida aravuga ngo zana ambaheraya, hanyuma ati ni prestige, amahera akagenda uko gutyo. Rero agosanga igihugu kiragaragara. Wumve None ubukere bwira budushikaneyo bigende gute? Uraje no ku mwaka warayuheze ubona yuko Burundi bwonyene muri akarira arico gihugu kitongereje umwimbu bikwiye. wumvise Croissance économique. wumvise Rimwe n'ibice 8%. Mugabo agenda mu Rwanda ugasanga no 8%, muri Tanzania 7%, muri Uganda 6%. Umva umwimbu ntari kuriyongera. Gabwije ukuri kandi murabizi hariho abatanguye bavuga bati ujya muntu ntabyo azoshobora kuko aranywa inzoga. Reka nze mbabwize ukuri. Abarundi ngo barayibonye bavuga ati uriya muntu anywa amayoga mu mugendere gake gake. Kandi koko icyemezo uyu mukuru w'igihugu yafashe, umuntu aramutse avuze ko harimo na gatama, ntago yaba agiye kure y'ukuri. Ngira ngo mwarabibonye, cyangwa se wenda n'abarundi bari mu gihugu murumva gutakamba kwabo. Baramutse bagiye noneho mu mibare igaragara, abahungu baragiye banakora naka statistique gatoya, baragenda basanga Uburundi muri East Africa mana nyagasani buri inyuma cyane. Sizirimo mubiyumve, aba ni abarundi babyivugiye kandi abarundi bafite power mu gihugu cyabo, ariko barabyivugira baravuga ati yewe ubu ni ubujura. Sinzi na banke ngo umudamu we ngakuriye, ariko yirirwa ategeka abantu ngo zana amafaranga ya ngo ni prestige. Mana nyagasani yewe rwose mwoka byaramwe nimukajye mutuma nanjye mvuga nkamera nk'uyu nguyu bavuze ngo uvuga byinshi. Nge mvuga byinshi ariko birimo analize. Abandi rero bavuga ibindi bintu bitarimo na analize. Barundi murabizi ko mbakunda cyane, ari nayo mpamvu mbahoza ku mutima, ariko rwose mwoka byaramwe mugire muhaguruke, mugire muvuganira abarundi bagenzi banyu. Ikindi kandi ibi bintu nibikomeza gutya haraza no gutera indwara zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi nka za bwaki, macinya n'ibindi. Murebe kure. Iyi ni Kasuku Media TV, ni wa muhungu w'Abanyarwanda Jesco zo mipanga icyogere mu nkuba. Mukore subscribe cyangwa murorere.